Uragura. Kuhenania. Maica magekate magathie na mbere no gwaku no nginya ikaragwo timo kumakirira kana maugage ati ndu wao ndaragia na hingo ciothe ringi kurio tariu ringi ni uragio korio kauma ku yes wakira mwe hona mundu tuma nake no wakava agana na mucina tukuhurukite ho ugo tukiaragia thiguo yes we ni uwe ati nduma bypass uma kundu gwitagwo guku Thika Road nikuo uma thiguo waikira mwagaikaranira ugacoka ririkana kana nduraririkana ukorio kiuria takiria kihana-ini uguo ona hindu aringi ukuga ati muratu ucio wakwa ni utirigete kuonana nake ndina kindu ria muico ndamune ndina mweri mugima iterigete kuona mucina kaigua orio atiriri na ithe Saturday ndwajire mwana na mucina twari nake no kija mwana na mucina na wakava no ucio twari nake ri ti mucina ucio we ureciria akaba ya wamukuwa takao agakira ndona akona utinake ni mari kazi ndienge yake nitaka Dr. Mucina kazi ndienge yake by the makanika munene muno kwa jesi ni wothondeka kiria micika kou athuka akaba ya ndaenio baiza bakagecaba ando ngituika ati mukira gaguku ati no kwaria tu maundu maria important tiri no nginya uke na tundu wakuongera maica maikare wega ukaga na tundu we tumanage uguo ugoka na tumanage ni uguthii uthinjithie mbuku na kuu uke nayo mere ni maruge ukamera uria rugagwo kameonia iyo ni mbuku na ukamera ni kugura wagura no boko makaria kamoria ni kiki umaria nyamu ya na be nyau ikia kuria kamera ni nyau ogora na mekwe bie kametothe nginya njina na mwiritu wa wira mumekula ilikuwa tamu sana mumeona mimi nikikula tulisema wewe huwezi kula sugura sugura inakuliwa kwa nini na wamama na vijana watoto na wadogo na wasichana wa kazi hao ndio wanakulaga lakini kusema ukweli mnajua mumekula nini ni sugura we na we nyina buru wikira mwaria manduka mbere tondu we niguo ri itheru tondu ngiwe gutie kindu ngirehera ciana ciaku kindu kiuru atiriri nyau itakiri njuru no